nawe uzopfayo baza n'undi muntu urakoze sobanura ko na Yesu ari umuntu oya nukuri wakimaze burya abari n'amatwi yo kumva bumvise wakoze twe tuba twicaye ngaho ntibaze ngo tuba twicaye gusa akuvuga kose turakafise kweri kuri ubwo rero Amidu ingo ngaha yidoza aridoga mufashe miyo myidogo yiwe rero iminota 15 na bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد إنما بشميرا أروه الله سبحانه وتعالى إيمانا يمانو القرآن إشفقا دوتي نشكي توقو يشوري القرآن كان يلقى يريندا أمري مكيشي بساكاري كواسوزرجي إمانا بحنوزي akaba kizigenza mu ntumwa iruma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Cya gatatu reka shimira umukozi w'Imana sinzi ko ari mwarimu canke pastor n'umumbazi ariko kumvuga ko ari pastor sino kugayira reka nagushimire imbere komera aho usozereje reka kwanza asubire kukajambo batangiye kuvuga yavuze ati hariho bene wacu bahunze ubukristo hariho bene wacu bagize iki bahunze ubukristo cyane gushimye ko bavuze iyo jambo kuba haro bene wanyu bahunze ubukristo ariko ko iyo baruzi impamvu twahunze ubukristo nico Yesu yavuze ku bukristo mbega Yesu wavuze iki ku bukristo 2:24 Matayo 2:24 Matayo impamvu twahunze ubukristo hari banga Yesu yatwibiye inyandiko igira iti rivuga tumve kuko Yesu ati kuko hazokwaduka bigira Kristo kuko hazokwaduka bigira iki abigira abakristo niba musi baraguye hari abadivantiste hari abaporo hari abatemye hari n'abajevu mwamaze kuba benshi mu yindi mvugo kuko hazokwaduka bigira abakristo kumvuga Yesu kumbe niki ni vyaduka birakabona tubuvamo muri vyaduka birakabona tubavamo Yesu araduha makuru ati birakabanga muri vyaduka naye mwarimu ibyaduka bizoza mwijuru wapi mama muzoza mu gikoni ntajuru givyaduka Imana guhezage na bibiri fisi baragura kanyobwa ndakenyi ariko ndagwa ikinyobwa cyawe nganga umuntu guhereza mohe ati agenda mwarimu mu gusigura ijambo mora iri kumwe no gushaka gusigura ijambo wapi ariko cyane neza ujya mugabo nabonye hagize ikibanisha gusigura mora cyange rabbi cyange bwana urashobora kuba bavuze bwana ugakibaza kila jambo rivuze bwana ngo ni unuhoraho mu gisoresho urashobora ati bwana wangu sikumwe bwana wangu bisigwa ko ari Imana yawe eka bisigura umugabo wanje mbega iyi bwana rero yanditswe muzahe ndome mu ndome nonya ariko bwana y'uhoraho yandikwa mu ndome nkuru nenda kasome yenda kwiga yenda kwishuri achavuga mwarimu ngo Yesu n'umwami reka suzume kwanza Bibiliya nibarize Bibiliya nta muntu yo mu mwana atago yigeze yimikwa n'ikibaho icyo nigikunda mbega Yesu ko hari umugabo ngaho mu Adventiste yaja kwamamaza kwambika ibara nguru umwami kandi utigeze wimikwa mbega barakwimitse byagenze gute 6:15 Yohana 6:15 yandikigira iti Yesu amenye ko bagira baze kumufata ngo bamwimike Yesu amaze kumva amakuru abo bakuza kumufata ngo bamwimike abo mwami byagenze gute yaciye asubira ku musozi ari wenyene gusa wa mugabo yaciye ahunga Yesu yaciye yihungira wamwimitse ryari nirande bamwituza ikwece yihungira ninde yamugize umwami urabi Yesu nabo bigezagira iki bamwimika kandi umwami ategeza kugira ikirimba kweri mbega Yesu arufite ikirimba cye byibeze gute 8:20 Matayo 8:20 tumenye ko Yesu yarafite ikirimba atumubaze inyandiko iramubwira iti Yesu aramubwira ati imbwebwe ziri n'imyobo ati imbwebwe zabise n'imyobo zijyamamo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari ati n'inyoni zabise ivyari hajya hejuru mu biti ariko umwana w'umuntu jawe Yesu singiraho kurambika
musaya n'igikoni cyo kurya mubona cyarafise hari umwami mayibo na toilette nayo yarafise atagira hajya ati uwo mwami uwo mwami yaruwa yara mu makarevu araguze uri Yesu mbega Yesu yeguma waraki gutara umwami ngagu umwami wo werekana kandi wamamaza yari nde 15 25 Matayo 12 Matayo inyandiko girete muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi Yesu aratsigatara umwami yahimbaza umwami w'ijuru n'isi ko ijuru n'isi rifise umwami wayo Yesu yari umwami wayo mu kuzimu yaciye abo umwami yatwara he eriko kuzimu kuri kwiye kongo na kwisi no mwita afise umwami wawo Yesu yatweke kari data none Yesu ari umwami atwara he Amerika cyo mutakaza abantu niba kigira cyuma kiguheretse ari sake bayigwe kuvuga ukuri hey bakukamura beca abantu ibisigaye tuzojya mwijuru duhabye nandi kuzohangayika n'isoko na kuzoza gusuma biratunganye amajana kwiga mu bya Qur'ani utumbazi ngo wayibanuye n'uwa yakiriye ngo n'uwa yanditse biri hirya ye bari byukeneye dimanche urabihabwa nico kigwa kihari dimanche kugaburira Qur'ani hamuhaga fresh ariko ino muzisida cyo mata bifise tugende kuri mata ubwasi mu rushengero uvuga ubwishatse ukaja kunyaba n'indagara oya ahandi harabeseramu mu rushengero mu badive twagiye mwarimu atagenda muri Qur'ani ngo Muhammad ngo baramusengera kugira ngo asengerwa ngo n'Imana 33 rigume 36 Qur'ani usume Farsi 33 Qur'ani yakugiye gusa gutahura wewe nako bamusengera soma kwanza nyumvirize 33 tafsiri ya Farsi soma tumvirize inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ndio hakika Mwenyezi Mungu ati mu byukuri uhoraho anamteremshia rehema mja wake amumanurira imuhwe mtume wake inumwa yiwe na malaika na malaika wake b'Imana nabo wanamuombea dua bacha bamusabira igisabisho kumana ndiyo kwa vile vitendo vizuri alivyovifanya kugikorwa byo Muhammad yakora byiza bas agira kwanza gati kubyibyo bikorwa Muhammad yakora nibyo byatumye uhoraho amugwiriza ko imuhwe n'abamalayika bamaze kubona kimana igwizimwe kwa Muhammad nabo baca musabira n'ikigongo kuki kumana nabo bagaca buzuza basi enyi waislamu ati none bagabesa madamani mwarudende mliopata neema hii ya kufundishwa haya na mtume wenu ndiyo msalieni mtume ati namwabwira ni musabire imuwe Imana Muhammad muombeeni rehema hama mu masimu n'imigisha na muombeeni amani hama mu musabire kandi amahoro gutekana uyu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bibiri tubyiko makuru ya Aburahamu nabo baramusaba imigisha yo byagenze gute 12 mitanguriro 12 rimwe igitabo cy'itanguriro umvita Imana yavuze ku ntumwa zayo inyandikiragira iti uhoraho barira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu 16 rimwe nyarutsa n'umuryango wanyu 16 mitanguriro 12 abazoguhezagira wa Aburahamu nzobahezagira Imana ibyabara ati abazoguhezagira wa Aburahamu zogira iki nzobahezagira abazoguhezagira Aburahamu bakamusabira imigisha ngo niba nizigira iki izokibahezagira igeze kuri Muhammad muca mubyindi musaya kwa Aburahamu ko mutavuga nuzokuvuma wa Aburahamu zogira iki nanjye nzomuvuma Aburahamu ronga abagore bangahe 3 Jewe mwisamo ndonge 3 munyita ngo nindaye kumbe nigiye kwande kwa Aburahamu indaye ya mbere ninde apu kumbe abakiswa biro turiki Aburahamu wa mbere yahezagiwe n'Imana kumbe bazovumwa niki abo bazovumwa n'Imana abakiswa turiki turindaye barongwe nk'Aburahamu takbir bisumugisha nk'Aburahamu baje n'abarongora umugore umwe ntawe n'uwo babyigiye iyo ni Bibiliya imuwe n'imigisha byagiye bitangwa ku ntumwa z'Imana ikibazo ntabwo musoma Bibiliya
ndotatizo niyo ngorane mufise aho ndahejeje atagenda Qur'ani 6:6 Qur'ani 6:6 nyarutsa 6:6 Qur'ani mbega mwarimu Naam. Ngongeza ko zari umucamanza. Yega zari umucamanza aze gucira ubanza rumeze guti. Gukora ibikorwa bimeze guti. 6:6 hadithi. Inasema hadithi katika Qur'ani. Yarutsa mwalimu msige minota miki. Inasema hivi. Nishafika. Yarutsa. Namba ya hadithi. Namba ya hadithi katika Sahih al-Bukhari. Ndio. Kutoka kwa Ibn Musayyib kwamba alimsikia Abu Hurairah akisema. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imana Muhammad yaravuze ati ninapakwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake. Ati ndarahiye kuruja umushaha wanje uri mu biganza byiwe ndiyo kwa hakika ati mu byukuri atamakenga atateremka kwenu Isa mwana wa Mariamu azomanuka kuri mwebwe Yesu muhungu wa Maria mwenye kwa hukumu uyo Yesu azoaje guca urubanza kwa hukumu yenye uadilifu atazaje guca urubanza mu bugororotsi na atavunja msalaba urubanza ruzanye Yesu ngaha kwisi azobaje gusenya y'amasengero ya nyariki misaraba na azobaje kuyisenya yose atavunja misaraba azobaje gusenya amasengero y'kimisaraba shagira niki na atauwa nguruwe natija nguruwe migo murajya hari ati nazo sazozica na ataondoa kodi nabije bigira 10 mutoza kwa gatandatu byose azoza kwihagaritsa yani hata kubali kodi kutoka kwa makafiri nazigera yeme kigira 10 kivuye ku bakirisi umwe bali ahubwo itakuwa ni moja kati ya mawili hazarimo guhitamo kimwe mu bintu bibiri ima kuingia katika Uislamu ko kuba umwisilamu au kufa cyangwa gukure ku mutwe urubanza Yesu azoje kizanye Yesu ngaha kwisi ahubwo nanyaruki mwarimu naam impamvu zacyose kiba ahubwo bazozora umurumuzanye nimugiye ngo nikinjire mu kwica Yesu aramenyereye kwica nikibyemeza 19:27 Luka 19:27 ubutumwa bwanditswe na Luka mukibaze ngo nikibamba mu kwica aramenyereye n'inzobere inyandikira giriti ariko ababasi banje batakunze ko mbaganza abasi banje batakunze ko mbaganza nimubazane hano mubikira imbere yanjye urumva ko Yesu kwica arabimenyereye ujya mu murakazi imitwe ubuze mu Islamu urubanza rwewe nifitiye umutwe uzawutwaye akora akazi ka Yesu niyo kiza kimuzanye nuko urubanza Yesu azomuze ngaha ku isi guca urubanza pasiteri acara remenanya ngo Yesu yarahenda wowe pasitori urakaza umutwe urabukaza n'ukuri ngo Yesu yaragize iki ngo Yesu yararemye ariko mwarimu Yesu gitangaza cyo kubumba inyoni sukure maze nigitangaza Imana abati abumba inyoni mwiki mugondo kugira ngo ayihuhemo ikibe inyoni bunyoni kugira ngo abantu bamunyoboke bamwe bekari numwe yiki Imana kujya byagiye biba kuzindi numwa akarorero Mose igihe agera kwa Farawo Mose atangariza ubukuru bw'Imana Farawo ntiyigeze yemera ibyo Mose karavuga ariko Imana yacibwira Mose ati mbega mu kuboko kwawe ufise iki ngo ufise inkoni Imana bya Mose ati terera inkoni yawe hasi amaze kuyiterera yapfuyemo inzoka buyo ngo nyine abantu baca baratangara none Mose ko bataramusenga baca baremera ko numwe yiki Imana ko mutamusenga ugira kabiri igitangaza Ezekiel yakoze mwihanga ry'abantu bamaze kumwanga intumwa y'Imana Imana yamubwiye aze kuzura abantu barenga ibihumbi bihumagitsa kandi yari amagufa bugufa amaze kubazura abantu buntu Ezekiel 3:7 asomumvirize yandikira iti ukuboko kuhoraho kwanjeko ndiyo asokana ndi muri muhemu ndiyo ashikana hagati mu kiyaya cyuzura amagufa yumye acisha ijyaniro yayo ndiyo maze marari menshi cyane muri icyo kiyaya kandi yarumye rwose maze arambarira ati mwana w'umuntu mbega aya magufa yoshobora kuba mazima ndishura ati mwami wohoraho ni wowe ubimenya arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarira uti yemwe amagufa yumye yama magufa yumye niyo mu bijamo y'uhoraho kuri kuhoraho umwami yagize abarira ya magufa ati yahangira shiri muri mwebwe nuko muraba bazima kandi ngira amashire kw'imitsi mbazane kw'inyama bareze ku rukoba bashire mu mwemo nuko muraba bazima kandi muramenya yuko jewe ndi uhoraho kandi ndumva ko jewe ndi uhoraho ndiyo nuko cavuga nkuko
wiwe maze ngiriko navuga habaho umuturagaro polisi itigita amagufa arafatana igufa na rigenzi ryayo ize niyambona ariko imitsi maze inyama ziyazako urukoba ruzirengako ariko nta muhemu zari bwinjiremo maze arambarira ati vugira ku miyaga ine uvugemo amagufa yumyemwe hagarara aho bace baba abantu buntu ko mutamusenga nawe Ezekiel. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Natarahasoma washaka hamenye ubarahamenya utege n'abasubiriye biraryoshe ntibiryoshe Biraryoshe. umuntu yovuga ko bitaryoshe hariho abantu badashima n'ukuri kwima nta kintu kizokuryohera nk'iki kuri ubwo rero n'ukuri nta ruswa ngaho ibaho ni iminota ku yindi burya namwe murahawe ikaze iminota 15 murahawe ikaze. Imirongo yose natanze mwumvise anayikorako oya Korani 3:49 nta hantu handitse igitangaza oya Yesu yararemye turi kumwe yego nta Mose yaremye nadusomera aho hantu Mose yaremye akuru bucacanya Yesu yararemye inyoni handitswe ngo nakumbieni iki ni gitangaza namusabye umuntu umwe yaremye basi nakanyegei sivyo none yego nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege kisha nampuliza mwingine ni maana yagize itanguriro kabiri murongo w'indwi uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu hasi amuhumekera mu mazuru imwemu y'ubugingo umuntu aca aba ufise ubugingo. Haleluya amena. Ibyo Imana yakoze nibi Yesu yakoze mwumva bidasa yego birasa natwerekerera aho Mose yabumba mu byanye agahumekeramwo natwere ku Ezekiel tubandanye cyangwa tumanze turindire yinduri here. Haleluya amen. Bakuru bucacanya ahubwo mwebwe ni mwebwe musenga abantu buntu mwabyumvise neza ngo barasengera Muhammadi umuntu yapfuye bisigura wowe kujya ku kaburi usengera umuntu yapfuye banga gusengera ukomeye aba barabyemera siko none nibyo bavugwa mu Baroma rimwe uhereye ku murongo wa 19 nimba mutabyumvise gusenga abantu bapfa wowe urasabira umuso wawe yapfuye wose kumusengera akomeye ugomba yande wapfuye bayapfuye ugomba wiyaneze nibikunda acabazi. Haleluya amina. Agenda cyaho naciye akandi kantu yinjijemwo namukunze gose ngo bavuze Bwana ngo Bwana risobanura Imana ni mu ndome nyinshi ni indome nkuru sibyo none yego acaza kumfasha Korani 3:39 ahavuga Yesu ni mu ndome mu rudome rukuru kumbe nawe nyene aremera ko Yesu ari Imana naze gukwepa. Haleluya haleluya amen naze gukwepa tubandanye kandi. Haleluya amen tujane ngo umwami abo ari kumbaza kuba Korani yaramwise umwami yarihenze kuvuga yuko Yesu ari umwami kandi ata gihugu gihari Yesu atwara uze kubivugira ngaha ni gute Korani 3:39 Yesu yiswe atakuwa Bwana kabisa. Uraza kuisomera nawe kujeyo yamwise Bwana kabisa atwara igihugu ikihe nasavye baduhe ubundi muntu nyene cyubahiro mwisi na hehe no mwijuru kuko Bibiliya ubumana bwa Yesu ni Imana data ubwayo yamushingiye naye. Abaheburayo uzura cyahandiko ndacha bana gukwepa Abaheburayo 1
ndahera ku murongo wa 5 kandi ndasoma nyarutsa. Ninde mu marayika yigeze kubarira ati urubura bwanje uyu munsi nakuvyaye kandi iti nzoba se nawe azoba umwana wanje kandi ahizokongera kuzana imfura yayo ku isi. Itaba marayika b'Imana bose bamusenge. Haleluya. Amen. Mwijuru twumvise ngo naba mwijuru bamuhiki Icyubahiro. aha muri Bibiliya Imana iri kiravuga yuko n'abamarayika babwirizwa gusenga nde Yesu. mugabo uyu munsi ngari karacacanya Korani ivuga yuko nabo mwijuru mu icyubahiro mugabo ngaha Yesu ngo ntitwarete ariko arakumva si wagiye gucira urubanza imvire nawe azoza gucira urubanza abantu batamwizeye ahubwo ari ukwiye gutoroka ugahungira mu bizeye Yesu kuko Korani 3:55 hatubwiye yuko abamukurikiye nibo bazaba bari hejuru yabo banse kumukurikira Imana yacyambye icyubahiro. Amen. Ariko wowe komera gusa utimbireko sibyo utimbireko urindire uwo muriro nyene mfise n'amakenga hano mu Baroma rimwe mwumvirize abantu b'Imana mu Baroma rimwe umurongo wa 22 havuze ngo biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa. Iki gitabo ni kiwabo cyitwa Arul Marjan turi kumwe Yego. agifate ku ipaje y'igihumbi na 71 ndazi ko agifise hadisi y'igihumbi n'amajana 810 Imana yabijoja mu muriro. Iyi Imana yisi y'abakristo dusenga. Haleluya. Amen. Ahubwo iyi ndipfa mutubwire impamvu muyisenga. Handitse ngo na Jehanamu itaendelea kusema ati kandi Jehanamu izovuga ngo je kuna nyongeza tembega hali hikindi mpaka Allah atakapoweka humo unyayo wake ati kugera yaho Imana yabo Allah izoshiramo amaguru. Imwumva ko Imana yabivuze n'amaguru abo baza kudushushanya ingene isa n'abantu ayo maguru ibyo birenge yashizeyo mu muriro muyidushushanyirize umutwe nawo umeze gute umunwa nawo umeze gute kuko mwavuze amaguru gusa na hapo itasema kat inatosha igihe Imana yabizoshiramo amaguru muri Gehinomu izokivuga ngo ndahaze. Haleluya. Na hapa kwa nguvu yako na zile sehemu zake nyingine zitakaribiana na kuwa pamoja na bijya bindi bihimba byose bizoca byegerana. Mutubwire ibi bihimba by'Imana yanyu musenga Basenga Imana isha. iyi Imana ibi bizokwegerana ibihimba biki apana kuza gucacanya ngorangi Imana gushiza mu kuguru moyosha oya izo bitwaye kuguru muri Gehinomu kugira ngo iwuhoze kugira ngo iwuzimye izo birondera iki twebwe iyi mukayita ngo niyo yarabyigiru n'isi muyitubwire kuko ibi Pawulo yavuze mwise ko ari ukuri muze mu bishushanye n'ibyo musenga. Haleluya. Amen. Umviriza amasengesho yabo n'ibintu byose bakora ubwirizwa gutumbereza kwibuye ryirabura n'umusigiti sinzanuri. Murabona ukuntu uri ujya gutumberera kwibuye ryirabura riri maka turajana yewe byose ahubwo ibishushanyo ibi bafise iyo biri. Haleluya. Amen. Hajya ku musigiti murabona ibintu biriko Ibishushanyo. ahantu nyenyeri mubona nta kwezi turimo bane bari gufuka bakiri imbere yabo baba basenga Imana. Ibishushanyo. Aze kutubwira impamvu bijya bintu biri ku musigiti bijya batubwire n'akarorero nimba ari Mose batubwire umunsi yabishize ahantu basengera nimba ari Yesu batubwire igihe yabishizeho igihe batubwire Imana yabikoze sibyo none umva muduhuma amaso ngo musenge Imana y'ukuri kandi bizwi Imana isha. Haleluya. Amen. Umviriza hari igihamya yasomye
muri iyi nyene Arua Marjani paji ya 51 hadisi ya 95 ndasubira mu ivyo yavuze handitse ngo mtume wa Allah amesema ati ntumwa y'Imana yawe yavuze iti na apa kwa ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake ati darahiye ubugingo bwanje buri mu maboko yiwe ngo karibu atateremka kati yenu mwana wa Mariamu ati vubaha umwana wa Maria cyangwa Yesu Kristo agiye kugirane kumanuka yari kucagira ubwoba cyane rizi ngo hazomanuka Muhammad ariko kweli ibi bintu mukaba Imana y'ukuri mukaza kubikwepeshereza ngaha atawukumu kwa wadirifu azoza gukimanza mu bwizigirwa wowe waza gucira urubanza umuntu yanse kukwizera ukamucira urubanza rumukiza oya narindi zina twahawe jya mu Baroma ibyakozwe n'intumwa 4 mbehereye ku murongo wa 11 uwo niwe buye abubatsi mwatituye abo bagabo yego niwe buye abubatsi mwatituye kandi byahindutse irigumyiki imfuruka wewe urindire wazoza gucira urubanza nunamwizeye ukicara urindiriye nyumva ko arindiriye umuriro cyangwa nguma mvuga iyi Mana isha niyo Paulo yavuze mu Baroma cyangwa isengwa n'abakristo sibyo none witubwire uko gukwepa inyandiko ngo Imana nisenga barabitubwiye kandi Korani 3:56 havuze hati Imana n'abamarayika basengera nde n'abanyene barabizi umwisilamu avuga Muhammad inshira 1000 barahari kujyaha bakayipinga turabisoma haleluya amen nicyo gituma umwanya wose uzamba mtume agahonyoye nko kukabeba none mutuma gufasha iki akiri mu kuzimu haleluya amen reka nibandanirize 12 kandi na wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru yahawe abantu dukwiye kugirane gukirizana Imana yacu yabwa icyubahiro amen nicyo gituma tuvuze mu izina rya Yesu amajina arahunga ahunga mu izina rya Yesu baza basi baza kuvuga bati mu izina rya Muhammad turahingereye haleluya amen umwiza twibananirize Timoteyo wa mbere 2 apana kumbeshera genda uvuga inyandiko kuta nyene nagivuze ntuyikwepe erekana umuntu yaremye wigitangaza Timoteyo wa mbere 5 Timoteyo wa mbere 2 umurongo wa 5 yahasomye kuko hari Imana imwe turajyana yego kandi hari n'umuhuza Imana n'abantu Kristo niwe aduhuza n'Imana haleluya amen ibi byo kugenda direct uko no kwiripura murindiriye guciribwa urubanza ngo musenge Imana muraza kwitubwira haleluya amen reka nikomereze dusubire hariya mu Baheburayo Abaheburayo 1 data ashingira inahe umwana ndabandanya naringeze ku murongo w'8 Abaheburayo 1 umurongo w'8 ariko ibyo umwana wayo yabivuze ati ingoma yawe Mana uyu ni data ariko ashingira inahe umwana wayo turi kumwe mugabo bace bakuzana bagapinga ibyo bapinga badafise n'ihoja n'imwe ishobora kwerekana n'umuntu umwe arema n'akanyegeri ahabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru turi kumwe n'abantu b'Imana yego akabandanya avuga ngo ariko ibyo umwana wawe yabivuze iti ingoma yawe Mana ihangane ibihe bidashira amen icyubahiro cy'ubugabe bwawe n'icy'uburyo bwanza n'icumu ry'uganza atunganye Imana yacu yabwa icyubahiro amen wakunze kugororoka wanga ukugabitanya nicyo gituma cyatumye Imana niyo Mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe 10 kandi iti uri data yego kandi iti niwe
wewe uhoraho data ikarashimira inahe umwana wiwe ariko babiravye niko bace bambara amarori y'imbaho ntavyo nzi mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru ni igikorwa c'intoki zawe imana yacu yabwa icyubahiro Haleluya. Amen. None ibi bintu ntibiri mu kirundi Mu kirundi birumvikana ko Yesu ari Imana irema. ntivyumvikana Yego. Korani mbega yita Yesu gute Korani kane Tunyarukirize. 171 handitse ngo kugira ngire ko na ni roho araza guhera hejuru ashaka na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine ngo ni mhemu yavuye kwa Mana. baze kutubwira haleluya Amen. Yesu ni mhemu turajana Yego. ariko ibintu birumvikana Yego. cyacanye neza hako muza murihuza munatubwira ahubwo aba bariko baravuga mu baroma ari muhereye 19 ni bande ntabandi bafukama imbere y'imizimu atari mwebwe ujya numvise ngo ni haji atubwire ko atazungurutse inshuro ndwi imva ya Muhammad aze kubivugira ngaha atubwire ibuye ryirabura ko atarizungurutse inshuro ndwi nimba ari haji yaragiye ari turi kumwe nimba ibi bintu bijyanye n'imyizerere ibi bintu ntabwo bisa ahubwo aba bavugwa Pawulo yavuze muze mubashushanye Imana yacu yabwa icyubahiro Amen. murakoze cyane reka rero acagira ko n'ibibazo ko mbona hageze ibibazo minota 3 Haleluya aja abizeye Yesu n'ukuri murahambaye gose Amen. jewe ndamubaza mu byo navuze Korani 3:49 ndabisubongo banagisome cyose na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli azomugira intumwa ku bana wa Israeli nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu ati ndabaza ni inkuru nziza ivuye ku Mana yanyu ya kwamba nakuumbieni ndabaremera apana bwa gucacanya winjiza ngo kwigitangaza uze kwinjiza ngo twumve abantu bariko barakumva na kwamba nakuumbieni ndabaremera katika udongo mwivu kama sura ya ndege jishusho y'inyoni kisha nampuliza hanyuma ndamuhumekeramo na mara anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hanyuma aba inyoni kwitegeko ry'Imana. Haleluya. Amen. Nimba Yesu adasangiye ubumana nase kugira ngo twumve yuko Paulo yavuze abakristo mu gishingo cyanyu duhe ubundi muntu umwe arema agahumekera mu gakoko n'Imana yabikoze mu itanguriro nk'uko Yesu yabikoze. Haleluya. Amen. Niko ndasaba umuntu umwe akaba ari bose asome sibyo akaba ari Muhammad yaremye asome niba Abrahamu asome kugira ngo tutwumve yuko abaroma 1:19-25 bizoba bivugwa n'abakristo turi imbere y'Imana n'abantu ntukwepe uvuge ubundi muntu yaremye nk'uko Imana yaremye mu izina rya Yesu. Amen. Minota indwi yo kwishyura. Yavuze ko Imana idashe. Yigeze amani. Wapi? Urahawe ikaze rero Idrisa. Iminota indwi wishura ikibazo. Ingo wishure ikibazo. Ako kinji. Reka twete duta indwi. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamura bihanganira ntibazi nivyo bari. Kweli. None arubitre asigaye n'abategi. Ngorane kweli. Ndabe umwanya wanje nitangureka ko nimuraba umwanya ntangura. Je nitangurira umwanya wanje. Si sawa? Kweli.
jengera manze shimire aba bakirisu bicaya bana bari mu bajya bari bakirisu bari nyo kuko muri bo hari ngana bisubwenge buri kugiye kweli ibaze nk'umuntu akubwiye ngo Yesu yahawe ububasha nase agaruka kubimana gute Yesu kandi harose yamuhaye ububasha uburyo ubwenge mwe buri kugiye uwo yamuhaye ububasha ni uwo muntu yamuhaye ububasha n'umukuru we bose afise akahe gaciro kuri mwebwe acesa muri Qur'ani ngo ni namwereke ngo umuntu ngo yararemye n'akantu akakarema kakagenda nka Yesu Yesu ndagusubiriyemwo twasoma Qur'ani twasoma Bibiliya Yesu nta kirigeze akora gatwe ki we nta na kimwe cyane guhindika muri Qur'ani ndaguhindika muri Bibiliya Yesu nta nakanyegeri yorema ku bushobozi bwiwe wenyine ibirari Imana bikoresheje intumwa zayo nyinshi zitandukanye reka nagwa karorero mu murongo nyene wenyene yasomye muri Qur'ani 349 urabo bucacenge bw'abapasitori Qur'ani 349 havuga ngo iki kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe neza cyane kandi amugira intumwa kuri bene Israeli uno musaremeje muri Qur'ani ko Satani yatumwe kiretse muri Isirayeli wowe muri Isirayeli harako wigisha Yesu bandanya hari kararira tazo wapfuye bandanya komeza mwarimu harabandanya yego maze Yesu azobabwira ati n'Imana iri kiravuga iri kiributse ibitangaro byabaye kuri Yesu ngo na Yesu azovuga ati mu byukuri jewe Yesu n'Imana iri kiravuga naje kubazanira ibitangaro ikibazo niyaje avuye naje kubazanira ibitangaro bikomotse ku muremyi wanyu kumbe waremye sinde si Yesu ahubwo ari umunyabushobozi yashize ubushobozi muri Yesu akora igitangaro kusoma Qur'ani yicurika bisome bavyumve kweli kabisa aho ni haba ko Yesu yaremye nyimba ubwenge buri kugiye wapi bandanye nyandiko ndababumbiye mu bwondi bimeze nk'inyoni ndabihuhe mu inyoni mumba ari ndabarembere eka ndababumbire abana bose ntibabumba yari karikirisha nk'abana bato mu kubumba inyoni igitangaro kibaye Imana iramutegeka kukira aho biramwe impamvu kizigira gute biraguruka bibinyoni ku ruhusha rw'Uhoraho kumbe yabikoze ku ruhusha rw'Uhoraho Yesu nta kirigeze akora wenyine gatwe ki we harabandanya mpumura impumyi sivyo gusa yagenda ahumura n'impumyi nongera nkiza abanyamibembe agakiza abagwaye imibembe Yesu nzure n'abapfuye Yesu akazura n'abapfuye ku ruhusha rw'Uhoraho Yesu wenyine nta ngufu agira na Bibiliya irashinga intahe ko Yesu atagira ingufu kabiri 22 byakozwe n'intumwa igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 2:22 ugende kwiga mu gutubiza uguye hano ya Bibiliya yera inyandiko igira iti yemwe bagabo b'Abisirayeli yemwe bagabo b'imutaho cyane abadive nimwumve amajambo ari muri Bibiliya yanyu yo gutubiza uguye Yesu umunyanazareti yari umunyanazareti umuntu ntuzosubira kuba gutagwa yari Imana Yesu yari umuntu yavuye mu nda ya Mariya yari umuntu Imana yashimagirishije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso ivy'Imana yamukoresheje hagati yanyu ariko aba bagabo gayebo Yesu narakimye yakoze yarakoreshejwe mutumishi wa Mungu niba mwaje kutunyoteza gusa Yesu yigeze akora ikintu kino ku gatwe kiwe nuko n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nawe yarakoze ibitangaro nawe nyine yakoze ku ngufu ziwe yabikoze ku ngufu z'Uhoraho Haji Musiri upaja 72 ponyaraka inasema avuga ngo iki kuongezeka kwa maji machache kwa dua yake Mtume sallallahu alaihi wasallam isabisho gusa cy'intumwa y'Imana Muhammadi intumwa y'Imana Muhammadi yagwijije amazi siku ya vita vya Hudaibia yari ntambara yitwa Hudaibia watu walikumbwa na matatizo ya kiwi abantu baragize inyota nyinshi birakomera cyane na Mtume intumwa y'Imana Muhammadi alikuwa na kiriba chombo kidogo tu cha maji ya kutawadhia yarafise igikombe gitoya dushamwe baza gutabaza tugira
dusengura na watu wakamwendea aliko na wakamwambia hatuna maji isipokuwa ulio nayo ndani ya kiriba chako kidogo hiki. ati nta mazi dufise kiretse ifise wewe wenyine Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam Muhammad akaweka mkono wake ndani ya kile kiriba cha maji, yashizemo intoki muri cya gikombe cha mazi. Bica bigenda gute? Yakawa yanafulilika kutoka katika vidole vyake. Muhammad aduza hejuru, amazi atangura kuruka ava mu ntoki arama robine kama vile chemchemu. Watu wakanywa, abantu baranyoye na wakatawadha, baroga baratawaza. Walikuwa watu 1500, bara abantu 1500. Aho Muhammad yageze atura ukwezi, igiti kiraza kiravuga ibyo byawe kunwa Imana nde Muhammad. Ubishaka turaguha, ariko byose bikora ku bushobozi bw'Imana. Acharavuga ngo no musigiti mukubaka maka turabishe ku rubuye ruri hehe ngwimaka, si sawa? Iyo abaruzi biriyo ndi wari kuvuga wapi? Urabaza je nigirije zibiriyo uwo yarahageze kubera ko musigiti turabimaka kwanza. Ndaguhera muri Bibiliya yawe Yeremiya 7. Igitabo cha Yeremiya ucyumvira ryo rushengero rwawe yo ruraba. Yeremiya 7:1 havuga ngo iki? Yandikira giriti ijambo rivuye ko horahoriza kuri Yeremiya riti yaje kwa Muhammad uko yaje kwa Yeremiya rimubwira ngo iki? Hagarara mu kirimba, hagarara kuri mimbari kirora ku ngoro y'Uhoraho. Uwo kubaza ingoro y'Uhoraho iri hehe? Iri wowe urabishe rushengero utagana yo gwanzare kwera nawe wahita mukecuru n'urusengero rurabigwisabe. Hajya bagera ku rusengero rw'Isabi Imana yapfutse. Nicyo gituma isigiti yacu twese raba ku ngoro y'Uhoraho. Iyo ngoro nayo iri mu musigiti mweranda w'Imaka. Zaburi. Oya ndaje yorindira mwarimu. Nagira ndamugire aba nabana agenda buhoro. Ndio. Umusigiti w'Imaka. Umusigiti w'Imaka ni umusigiti hagati y'isi. Nicyo gituma abantu bose turabaye ugasanga bari muzinga, abantu bose bizi turabaye. Hajya harujya musigiti uduze guserukira mu ijuru ndaguhinyandira. Mpe ndamuhe kupayo ntari buye itanguriro yo mudonaishi unabahati. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uragaruka washa uraga bahemiko jana mikoro hariya jana mikoro yemwe Imana irasha. Shimire mwenyekiti iki kigwa yacumvise. Turi kumwe? Yamaze kumva yuko Imana yabo izoshirayo maguru n'ibindi bihimba byose. Murabasigaye kubwirwa nabo bigisha mbega yarahiye cyane ntiyahiye. Mugabe ryadisi yavuze yuko Gihonomu yacivuga ngo ndahaze. Ahubwo atubwiye iyo Mana yanyu yari itwaye amaguru muri Gihonomu gukora iki? Nakavuze yari igiye kuzimya. Ibyo bindi bihimba byegeranye hari kubera iki? Kubera Imana nisha, sibyo rero? Yego. None yari igiye kuzimya. Nico gituma mu Baroma 1:19 ahubwo mutubwire aba bantu basenga ibintu, basenga abantu bapfa. Misi yose Muhammad yaripfiriye mugabo haba gatondo haba ijoro ntanabumva. Turi kumwe? Kubiriza umusiguzi we murarondera umusiguzi 9:5 guca muma kugira ngo bigende. Haleluya. Mubyumve neza. Uyu yashitse Imaka ahubwo nanatubwire. Sawa? Urujya rubuye gwirabura muzunguruka inshuro ndwi byakoze nde mu bahanuzi? Wagiye wambaye urubega bagenda bambara n'amashuka abiri. Kera abapagani bazunguruka iryo buye bari gusa. Turi kumwe? Aba bambara amashuka abiri bakaba bashiraho iyindi mpuzu. Araza kutubwira kujya abapagani bagirane babikora, ahubwo bafashe umupagani barabutagatifuza. Twejana nko muri Korani 2:158 hari amabuye cyangwa imisozi ibiri barayirukako. Hakika Safa na Marwa majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusali huko Maka. Tuli kumwe? Ngo katika alama za kuadhimisha
yigisha dini ya Mwenyezi Mungu ati ivyo bisozi cyangwa ivyo bibuyi ngo ni bimwe mu vyemeza cyangwa mu bishigikira idini y'aba bagabo basenga. Batubwira umuntu ngo yigeze yirukanga kuri ivyo bibuyi nimba atari ubupfumu cyangwa uburozi, mutubwire umwe nimba ari Mose atubwira ingene yirukanze kuri ibi bisozi. Haleluya, amen. Jewe nabajije nti ubaduhe umuntu uyu yamuduhaye Oya, yaremye basagahumekeramwo. Nimba ari Muhammadi yahumetse ryari kuko Imana itanguriro 2:7 uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu hasi, sibyo none? yego. Ahumekera mu mazuri mpemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise iki? Urugingo. Yesu yafashe ubudongo abumba inyoni ayihumekeramo. Ikibi inyoni ifise iki? Urugingo. Tubwire rero umuntu umwe nabyo ntibyumvikana Yego. kugira ngo natwebwe Yesu tureke kumwizera. Haleluya, Amen. kubera iyi ni Korani yanyu Imana yacu yabwa icyubahiro. Amen. None uhakwepe kandi urumwigisha biri muri Korani wizera? Yewe uri kubitinyira Arabivuga. Arabivuga. yasabye umuntu umwe yaremye ubwo bucacanya ngo ni igitangaza. Zana rero uwo rero yakoze icyo gitangaza, sibyo none? Agahumekera muri ako kantu, hanyuma nk'uko Imana yabikoze. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ibi birumvikana ntibyumvikana? Birumvikana. Nimwanyishuye Abaroma 1:22 nimwe mwakizanye. Ibi byo gusenga bapfa mwabikuye he? Ibi byo kumanika inyenyeri bijya bigirwamana byakoze nde? Ijya mana twe nawe twosenga. Oya. Aba ntibasiba guharira ngo hari igihe baharira bujya buntu. Ijya nyenyeri hari izo usanga zifise utuntu zeye dutanu, abandi ngoya kwisiga bari nguzo tano bakabiharira. Ntidusiba kubibona ku mbuga ngurukanabumenyi. Abanyenaba mutubwire kijya kintu cyashitse kundi mwiganane. Haleluya, ninde ntumwa y'abahanuzi bigeze baraba ibuye ryirabura? Ninde ntumwa y'abahanuzi bazungurutse ibuye ryirabura bambaye imbega? Ega birababaje, n'ukuri birababaje. Nimba waragiye ukazunguruka rujya rubuye wambaye imbega atana gahuzu kariyo kujya abapagani babikora, urumvikana birababaje. Haleluya, Yesu tubwirizwa kumwitega. Haleluya, kuko umbiriza n'abamucumise. Wewe wibaza ngo ni ibintu bisanzwe uzomurekera hejuru. Ibyashiriwe Yohana 1, umviriza ibyashiriwe Yohana 1 umwanya waheze. Aricyo cyenza kuvuga. Oya. Je navuze Imana irasha. Hari ikindi navuze ga yemwe. Wapi? Mvuze ati aremera kwimanisha ni ikosa. Ahosha uratanguye kubitahura. Ntiwumva. Aravuze ati tanga mikoro je nabyumva. Ati tanga mikoro nabyumvise. Wewe uzopfayo. Tugeze mu mwanya w'ibibazo n'inyishu hatangura umuyisilamu. Mutega amatwi. Umukirisi yahigiye kubaza yishuwe. Yego. Nubwo nyene wo byankiye ataburi wo byankana avuze ngo Nambeko nangura ikibazo canje saba bakisa umutekano. Mutekane sinyira akajagari. Mwarimu nam pastor hajya reje kuvuga ijambo ati aba bari maka babari bambaye rubega ngo yine mbwa ati baba bari gusa. Ariko jewe mwarimu ujya niyoze saa 6 hari usanga yagiye kogo yambaye isume. Birashoboka. None wasohotse hanze uri gusa ko wambaye isume wari gusa ngira yari gusa. hajya waruhenye cyangwa wari wambaye. Ikibazo naha mu mutwe. Ikibazo kiri mu mutwe. Utamenya ibyo ukora vuga ibyari ibyo. Ngo nta nakantu baba bambaye muzi. Niyo ngorane. Ubu we turazi nk'ubu ko kambaye musi yo pantaro. Kabiri mwarimu Naam. ngo Allah yazoba ari hehe mu muriro. Amaze kumva na zile sehemu za Jahannama ngo nabijya bihimba byande ngo bya Allah, kumbe n'ibihimba by'umuriro. Mbega Allah uhoraho kubwa
bibiliya mu muriro azojayo cyangwa nazojayo kuvayo 14:24 kuvayo 14:24 yere kwanza ndakwigisha bibiliya bimengera kuruka bibiliya so yandika igiriti nuko mu gicugu cya nyuma uhoraho akishiriza ari mu nkingi y'umuriro zile sehemu za jahannama n'inkingi z'umuriro wumvishe muri bibiliya akishiriza ari mu nkingi z'iki y'umuriro ubwenge bwawe ko uhoraho muri bibiliya yari mu muriro yarahiye natubwire yarahiye tatizo akili ikibazo ni ngaha ko uyo muriro uhoraho yarimwo ufise inkingi mujya muriro wa jahannama umva n'ibihimba by'Imana ibihimba n'inkingi z'iki z'umuriro ivyuma by'iki vy'umuriro ikibazo muce mutara biko baravugira abaribo ikibazo cyange kiraje rero ikigwa cyacu dufise uyu munsi nubwo kuraja mu mabuye n'ibindi sinzi ko gitahuye cyubakiye ku Baroma 1:15 durasubira kandi no mu kigwa nawe bamonyekitiza amasubiza abarimo mu mada dufise ahasi mu rusengero jameni ahasi mu rusengero ikibazo cyange kiraje rero 6:12 Luka inyandiko igiriti muri iyo minsi ndiyo Yesu avayo muri iyo minsi Yesu avayo aja ku musozi gusenga Yesu akesha ijoro asenga iki asenga Imana ikibazo kiraje rero muri kontina Azi hariho abarabu b'abakristo kandi bakoresha birayanditse mu cyarabu ko tumvise ko Yesu yakesha ijoro asenga iki Imana ko abakristo bagenzo b'abarabu bakoresha birayicarabo mbega Imana Yesu yakesha ijoro asenga yitwa gute mu rurimi rw'icyarabu? Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesu yakesheje ijoro asenga. Jana mikoro Yemwe aha nta guharira nta nukurabana oya si haleluya shengero ry'Imana. Haleluya. Amena. Bandabire umwanya. Genda mundabire umwanya. Haleluya. Amen. Nimwumva ko bariko baratahura ikigwa. Bakeneye kumenya se wa Yesu ninde? Sibyo? Iyi Mana Yesu yambaye umubiri yasenga niyihe? Sawa? Ubwa mbere bw'igishu ya mbere iratandukanye na yindi zoshira amaguru mu muriro wa Gihonomo. Amen. Sawa? Kuko aho watanze muri kuvayo 14 24 ntiyavuga Imana iri mu muriro wa Gihonomo. Bishwi? Oya. Kiresa ari Bibiliya nshasha. Ariko Korani yavuze Imana iri mu muriro wa Gihonomo. Nuko mu gicu cyanyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu arunguruka ingabo z'abanyegiputa. Ari muri Gihonomo. Oya. Oya. Kuba mu nkingi y'umuriro nugushirayo amaguru. Oya. Nukuja muri Gihonomo. Oya. Ahubwo natubwire ingene iyo Mana yashizeyo amaguru hanyuma Gihonomo ikakivuga ati nukuri ndahatse birakwiye. Haleluya. Amen. Imana abarabu bazukuri basenga turi kumwe n'Imana. Yego. Ahubwo munateye n'isoni kuba mbere bobo Kristo bana musenze ari uruyoya. Ja muri Matayo 2 ngomba mpere umurongo w'indwi mugabo nshaka umurongo wa 11 kumanuka mwumvirize. Buno Herode ahamagaza babanyabwenge mu misho abasubiza abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye abatuma i Betelehemu ati mugende mubanze
ngo nanjye nze kumushengerera. Turiko turajyana nabo babyumvise iby'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri nimutekane ye, aba bariko barabahuvya, banezererwa akanyamuneza kenshi cyane. Aba ni Abarabu turi kumwe. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barumura ibisimbo byabo, bamushikanira amashikanwa y'inzahabu n'imibavu n'isenga. Haleluya, amen. Abana bahubwo bazi ubwenge gusumba abagabo b'Abarundi, basenze Yesu ari n'uruyoya. Muri bigende binagoye gufukamira uruyoya. Nta n'abaje hano nanjye ndababona bazengurukije, kubera Mose yari yaramaze kubaha ukuri. Imana Abarabu basenga Imana, Abakristo basenga Imana yacu yambye icyubahiro. Amina. Kuko niyo yonyine yavuze aya majambo. Abifilipi 2 bana gukwepa ikibazo. Abifilipi 2 unyaruka muri mwebwe acamba Bibiliya. Abifilipi 2 nashitseyo 2 duhereye ku murongo wa 5. Mugire wa mutima muri mwebwe bari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'ubugurano, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana, siniko ndavuga Imana yabo bandi Barabu basenga, ndiko ndavuga Imana yaba bahawe akarorero gufukamira uruyoya, imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengera andi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ayibyo mu ijuru, n'ayibyo ku isi, n'ayibyo ikuzimu, kandi indimi zose zizatura yuko Yesu Kristo ari Uhoraho. Uriyeshe Imana Data. Haleluya. Amen. Abarabu bazi icyo Kristo amaze, basenga Imana. Abakristo bizera Imana yacu yambye icyubahiro. Ibijyanye n'amazina ni iby'ukuri. Imana buri gihugu cyangwa buri rurimi barafise uko bayita. Mu Barabu Imana yitwa Allah. Turi kumwe? Yego. Mu Barabu. Haleluya. Amen. Atubwire rero mu Burundi mbega Imana bayita gute? Turi kumwe n'Imana? Yego, mu Kirundi. Ibi byo gufata akazina bivanye n'igihugu. Turi kumwe? Yego. Ntushobora kubifata ngo ubyizeze mu gihe abantu bariko barakora imyizerere inyuranije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kuko Imana gusenga muzunguruka ibuye, ujya musigiti uraba kwibuye ryirabura. Iyo Mana rero ntabwo ari iyiwacu, nubwo amazina asa. Haleluya. Amina. Kuko Satani Abikorino ba mbere 11 baratunyamye 11 Abikorino ba mbere, Abikorino ba kabiri 11 umurongo n'uwa 14. Kandi ibyo ntibitangaje, kuko na Satani yigira umumarayika w'umucyo, nuko sikigoye ko abakozi biwe nabo bigira abakozi bo kugororoka, iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa
byabo. Amen. Satani hanga yoza ngavuga ngo ni Satani nta nubwo yo gukurikira. Nico gituma nawe nyene avuga ngo ni Imana mugabo tugenda kubamenyera kuvyo bakora. Batubwire iyi Mana umuhanuzi agira bijya nuwuhe ko mutabivuga. Umuhanuzi yazungurutse ibirabura ko mutabivuga ninde? Umuhanuzi yirukanze kuri ivyo bisozi ninde? Rega natwe twabishobora. Kwiruka ku bisozi gusuka kigenda mu ijuru ninde tobishobora? Umwanya wahetse. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Imana Imbere. Yesu ntarimo. Wapi? Aho murakoze. Kabisa. Yemwe twabyumvishije neza kugira amenye aho Yesu yavukiye. Ijya nyenyeri niyo yabarongoye. Ego. Basha. Yaciye ihagarara hejuru y'umwana. Oya ico ca mwari mico ca. Burya haba ega bakirisu sibijuru. Oya. Wewe abivuga yuko kugira umenye aho Yesu yavukiye ubibonera nka kijya kimenyetso ntikinjire. Kinjiye. Oya kinjiye. Kweri. Kuri ubwo rero mwarimu. Iminota wewe wabagijemo ikibazo. Twamuhaye yo kwishura byanse. Ingumufasha. Oya gusa yemeye ko Imana ari Allah. Oya yemeye Imana ko ari Allah. N'abakristo b'abana bo basenga Allah. No mu Burundi bwirizwa shingiro cyo bivuga ati dushize Imana imbere. Utege bavuze Yesu saba kirisu urahawe ikaze. Nani ujye wagize neza ujye naguteza agatego wakaguyemo cugwira amazuru kweri ukuntu yabwiye amazuru we mwarimu yacagira ikibazo kumwe yacagira ikibazo kutijanye na rigabuye bikumwe zangi byo bimeze gutekera ko ndakwiye kwanza Qur'an yavuye muri tafsiri kirundi Suratu Bakara 2:25 Qur'an tafsiri 2:25 soma inasema bismillahirrahmanirrahim. Nigihe twagena ko inyubako ya Kaaba ndiyo ibihuriro n'ikibanza cy'amahoro iba ihura n'ikibanza cy'amahoro ku bantu mukunina haza maze ku makanda ya Ibrahim ati hari n'amakanda aho se kuzoremera Abrahamu no yubatse iyo nyubaka n'umuhungu w'Ishmaeli Haruna aho yagenda ahagarara aho yagenda ahonyana n'ubu haragaragara hagirwaho gusengera ati hagirwaho gusengera kandi dutegeka Ibrahimu na Ismaili tuti nimusukure inyubako yanje ati nimusukure inyubako yanje kubera bayizunguruka abacumbika ndiyo nabunama bakubama ndiyo basenga iki Imana Yamana wavuga Allah Imana guhezagire mbega muri byo rimeze kutitanga 2008 2002 mfite itanguriro 2008 Ndagera mu ngo w'icumi nyaruka mwarimu inyandikiragira iti Yakobo Biberisheba ndiyo ndatumbere iharana shikahana harana kuko izuba ryari ricoke Yakobo yagiye atumbere iharana aza kumba riharana no musi 2020 hitangwa ikino mu yabiriwe mu mabuye yaharagise kuzara ryama rota aho hantu ajyama aho hantu ndiyo arasinzira arota abona icuririzo gishinzwe hasi umucyo wacu gashika mu ijuru kuri kabisa abona abamarayika b'Imana bakiduga ko bakimanukako kandi uhoraho yarahagaze hejuru yabo ndiyo aramubarira ati duhora Imana ya Abrahamu sogokuruza ndiyo Imana ya Isaka ndiyo iki gihugu ryamyemo ati igihugu ryamyemo kigwamwe n'uruvyaro rwawe ndiyo n'uruvyaro rwawe ruzosagarara rungane n'umukungugu wo hasi ndiyo kandi eraba ndi kumwe nawe nzokuzigama aho uzoja hose 2002 rero 2002 ndiyo inyandiko ikigira iti nyaruta niribuye nshinze kw'inkingi ati niribuye sinze kingingi rizoba inzu no mutugirira inzigo ni Bibiliya reka kuturira gasaya no mutugirira inzigo iryo buye rizoba inzu y'Imana haje niro baye dutumbera hari inzu y'iki y'Imana hari inzu y'iki y'Imana abandi bagana aho batumbera no batugirira inzigo urago vayo uhabisake n'ikigira 10 bariko baraduza connection za smart ya ruga nikibazo mwarimu cyamaze ikibazo rero abakristo b'Abarabu kandi bakoresha birendese umucyarabu ibega basenga Imana yitwa ngwiki muri migwiki bw'icyarabu tuje tubona ya Mana yamamaza Yesu yakeshije yasenga iki Imana muri Luka 3:12 mbega Imana Yesu yakeshije yasenga yitwa ngwiki soma Bibiliya y'icyarabu ingira ntiyari bwana yajya yurakoza ko nurapita n'ijisho yibona soma iyikoreshwa n'abakristo muri Sudan soma mwarimu inyandiko igira iti wa fitilka ayam ndiyo bala jaira lijabari ndiyo
wakada fi layl fi salati llahi akeshido rasenga uhoraho yitwande Allah hirya rero wavuze ngo hara ni igisigo wavuze ngo ni igisigo zikwavugira wabaye wabera gusenga y'amana y'igisigo ninde Allahu ni wabaye wabera gusenga y'amana y'igisigo tumvise ninde Yesu kandi yakeshido yise nga tuzohombera Yesu yahombeye yego kwe tuzohombera natwe tuzosenga Allah gusenga cya gisigo Yesu yasenga yego niho nzohombera takbir mwarimu none abasenga Yesu yabahaye amanota angahe Yesu abagusenga bahaye amanota angahe kenze seti Matayo 15 murongo w'indwi nyandikira giriti mwandi yaryamwe wa pasiteri wandyaryawe Yesaya yavuze neza ivyavugishwa n'Imana kuri mwebwe ataba abana banyu barisha iminwa yabo ni mwami Yesu iyo ngeze mu ngoro yawe ndaneza gusa muramwemera ariko ati mwami yarutse mwarimu umuntu wese amubaza ati mwami siwe mwandi yaryamwe Yesaya yavuze neza ivyavugishwa n'Imana kuri mwebwe ataba abana banyu barisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje bansengera ubusa yabahaye ubusa kwijana bansengera ubusa pasiteri yaho ubusa kwijana n'abakristo baho ubusa kwijana basenga nde Yesu mbega Yesu umaze kuba ubusa kwijana n'ibyo umaze wacacanye mu gikoni kenze gize witari kano bakabiri kandi sangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo n'abasinze mu bugingo bw'isi cyane pasitori arimo barayogeye pasitori warayogeye kandi sangwa muri ubwo bugingo bwonyine ariho mwizigiriye Kristo murusha abandi bantu bose kuba bagowe pasitori uriko amagorwa aragowe uriko amagorwa uragowe pasi ingumu ziramuhagirikere salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir